The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupun riulak. Just wow. Kahima Sutengah Youth Federation HSYF East Giant Hills District kalapan pau ya kejing kersan jangka ya kejing dawa jangka Khasi Students Union KSU kabla ai por khatsan sngi ya ke sarkar jilla ban pendam noi ya ke public hearing jangka Shri Cement Limited kabala long haka life waiter naitung arhajar arfun rium. Kini kerai kalami hadian kejing alang jangka HSYF kabala long menta ke sngi ka pratarek nailar arhajar arfun riu haka bagi noi alam ka federation kila kran halor kejing long jingman jangka tay ka public hearing. Ke Federation ha kejing alam uba nang baha nong tudu kumu president bat uba saman baha supo kumu general secretary kila ong baha ka step jong kalai puwai tarik naitung arhaja arpun riu ki seng baper kila persang ban let chekani ka public hearing jong ka Shri Cement Limited halom serman ha ka porman step hendrai kila syak hang lenti da ki nong kersan jong ka company bat kim shamala ban poi syakatai ka jaka kila kedauru baya ka surak la khlong thliuk knang ban khang ya ka jingat lenti da ki bapersa Bat kibri biar day bat ke Shri Cement Limited kila yang nalor lo mat kawang mau ya kiba persa kila bojeng keliru kumnola ban pelong ya public hearing lada omsha ya kiba persa ban let benta ban pensleu nepa ya ke kubor chaga sorkar balam khmat da ke MD itu bat chaga office jong DC bat SP jong ke East Giant Hills District bat ru chaga office jong ke Pollution Control Board ni kum ke Hima Sutengah Youth Federation bat ki khun ke elaka hi baro ni percha jur ya ke jingle donbor ban penyat bet ya ke public hearing jong ke Shri Cement kabala pelong haga live waiterit benai bahniu senam arhajar apenru ya ke public hearing ngimla ban pediang dalele halor ke nongrim bagi pulit kimcha ne ailat ini ban ne don bentalang ne ban pensneu ya kimat jingdawa jongi namar kata nginile nagaliang jongi kum ke HSYF ngin ke jingile jongi kampat kut ngi kum ke HSYF nginile hadu bangin dayo ya kahok lajong Haga jingide bat ka public hearing jong ka Shri Cement Limited ka balolong haga live huwai terik banai banyo jong news nem ni nagaliang jong ka HSYF ni penrem jur bat ngim priang ru ya ka jing penyat bet ya ka ni ka public hearing haga to kesni da ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ka office jong Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District halor ka nong rim ba ki mailat yingi lani kilkhang lenti yingi bangin let bani sim benta ha kene ke public hearing bangin pensneu ya ka hok ka jongi ya ga jingmu ka jongi balai ni kum ki khun jong ka ilka Sutengah ni persya ya kene public hearing ke benungkong ni sneu ban penrem ya ke police department kiba lependon kambakla ya ke bor ka jongki ki polisi ki de ban long neutral ki de ban pentikna ba ka chongsup chongsan ka don hapding jong ki imlang ka salang handrai penban ha ka to kesngi ki de maki ki bathau jing pen kulmar ki de maki ki bakhang lenti yangi ki keli habang yat lenti ki keli yangi se e phin lek habang i ong bang don ga jing thmu bangin lek bani sibenta ha ka public hearing jong ani Shri Cement bat ki lakhang hangtai ki lakhang lenti yangi ki latit ki labom bat ki la ong ba phimde bani sitlek bani sibenta ha kane ka public hearing kane ka pen i ba ki police bat kini ki kang jong kane ka Shri Cement ki longhan in glove hakane ka benta ni kemi lentiru ba USP bat UDC ki de ban long ki nong tre jong ki pai ba hendrai penban abang ni pen bisar ya kini ki benta ni yoi ba USP bat UDC ki tre na ka benta ka sarkar lane na ka benta jong ki kattu kat ne ki badon hakabor ni penrenjur ya kane ka jingle jong ni USP bat UDC jong kene ke distrik ke jongi ke besngu kulungo kalong ba hak step jong kalai ko waiterik kat bang idang temu ban lek bani simbenta sakane ke public hearing andre hamar ba light to kalat ke ban lek chakasnong tongseng niyo i penban ba usurok jong ke piluludi ula dep shalur kene kalong ban khanglat yangi bangin yelek bani simbenta sak public hearing
bat mar persya bat ni kidon ki pulit bat ki ni ki kang jong ke Shri Cement ki ba up yengi bat ki ba yeng ru nolor lum bat ke bas kham sngo pla su ka long ba kini ki pulit bat kini ki kang ki la don lupa ke jing temu ke baselndet ki la temu sniu yengi nomar ba kila ai ru da ke signal marsen ya ai signal kila kawang mau yengi bat kila kawang tiar gas yengi kadu babun ki dekot ke jongi kila mensaujur bat ki keli ki motor ro kila julor ke jinggeli hangne kalong meno ba ai bor ya kini ki pulit ban ye trelang bat kini ki kang jong ke Shri Cement ban lur ye usurok bat ru ban kawang mau ban kawang tiar gas ya upai ba ubelului ubetmu ban lek ban yishim benta syakane ke public hearing ni nagaliang jong HSYF ni penrem jur ya ke jinglek don bor jong ki pulis bat kumju ni penrem ru ya ke sorkar hapo ke jingilam jong menteri rangba Konrad ke Sangma lada ke sorkar kam don benta le ni don keti ha ke jingide bat ke jing ai bor ki pulit bakin thombor yu upai ba ha ke tugas ni ke sorkar ke de ban pen i le ni ya ke jinglong khoj ke jongka da ke pen bena le ni declare ya ke public hearing ha ke tugas ni bahkan long note and void bat ha ke ju ke porro ke de ban suspend ya USP bat UDC jong ke East Jentia Hill District ki ba le pendon kam bakla ya ke bor ke jongki ke baar nisniu ban penrem jurru ya ke Meghalaya State Pollution Control Board bat ke office jong UDC bagi lenut ban sim ya ke rai ban penyat bed ya ke ke public hearing jong ke ke company Shri Cement balai kimbu ya ke jingkeli delede yelede balai ba omdon uweru na kaliang ki ba persya bakin wan ban sim benta ban pensiu ya ke hok ke jongki ha ke ke public hearing balai nga ongkumta ha ke first public hearing daki hajar ngut kinong song snong kilawan ban persya ban pensiu ya ke hok ke jongki henry ha ke nepat tang uweru umdon balak ban yawan kene let's say kedon ke A selendet hapring jong Meghalaya State Pollution Control Board bat kene ke company Shri Cement imat kene ke Meghalaya State Pollution Control Board kaditang ke agent jong ki company ki bawan nabar ki ban penmentoy ru tang ya ki brew ki banabar na kata kadau ki nudru ban sim ya kat kene ke rai ban penyat bet ya kene ke public hearing klem de perkat su ya ke hok jong ki brew ki badon jaka ha ketu ke jaka bagani ke company ke temu ban klong ya uni umausun menta ke sengi ngi nagaliang jong ke HSYF ngi layok ru ban yesong ya ke jingilang pajba ha ke jingide ban ai ya ke jingkersan ya ke kasi student union bakala ai por ya ke sorkar bahkan pendam no ya ke public hearing jong ke Shri Cement Limited hapok khatsan sengi ngi nakaliang jongi ni ai ke jingkersan ke bapura ya ke KSU ha ke jingide bat kene ke benta dan ni ha ke jingide bat kene ke senjam ke balakalisim ngi sku thu ru ba ke KSU kan pelong ya ke jingilang pajba ke jongka ha ke khatwei terik jong uni upnai hangte ha mod jong wok piang nongba ha ke porchi beje na ke benta kene kamat bat ya ki weiru kimat ki badon kam te nakaliang jongi ni karpat ya ki khun jong ke elka sutnga senrang bat kanthe bapin sneu ba ban yemi pajba ha ke te ke sngi khnang bangin pen i chaka sorkar bangi persya ya ke jing penyat bet ke jongki ya ke public hearing jong ke Shri Cement Limited bat ru kumju ban ai ya ke jingkersan ya ke KSU ya kini kisan teli kimat ki bakal penbena lene ke dawa na ke sorkar Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.